chakam din pui thattu te an inpuang tin beng wakna pe cha hin ron da ta lol maya kan han chiang nge Mizoram police chuan thu chhuah siamin chakam din pui kum som panga mual thuam no tha ani chungchanga Lunglei police station case number 84 2026 hi chu chiang tak lo mayang hi BNS ti vel chu kimin hnuai thu buai chu Lunglei police special investigation team ten atira tangin uluk takin man lain an chui zui zel tian tak langa Mizoram police tarlan danin rin kai thei tur thil om te chui chian nan mi khang te ko an ni to mi pan hi deng ming tha kum som ni le ekhaia valo pang ve le lal nei ki ma kum som thum pali pala no pang la tok deng ming thang le lal nei ki ma kum som ni le kum som thum pali mual thuam not ve ve te chu voi tam tak thu zo fia turin ko an ni to ni police chuan an phone man dan te le forensic evidence angkal pui tonga kan hel no om te chu an chik chho zel ta chu fin fian te le zona chi khang an chon nuwa voin ni som ni thlariat sang ni la som ni parok hian he mi te pani hi Lunglei police SIT te ma an inpuang ta ni inpuan na an nei nu hian danang takin voin chon hu dar khat khan man nga lan ni a danina phut angin voin chon hu ve khan judicial custody da nga lan ni chakam din pui tha ani chungchang thil thlen dan kim chang le fin fian khang te ro ton din huna dan ken ko te le he thu buai chui zel na ti buai thei tu ani wangin la tar lan thei ani ri lo he tul thana investigation kal lai mek nin fin fian khang le kai noi thil te la chui zui zel nin atul angin thu chhuat siam zel ani ang mi pui te chu police na chui tu te hmala na ngai chang zel tu le mani thuwa ma la mai lo turin kan in so me ron tia helain enga tinge a fin fian le khang zong an tar lan hal mai lo kan ti chuan in puang ang ma se ko ta thiam lo chan tiang phoda ngai ni chu mi pui tang kan khria ta ngai ko ta thiam lo chan tiang ani hnuwa a frem na tur te a frem na tur zong te kha ti khan an puang chhowanga chumi ni ma lo ti vak kha hei inpuang ma se ka suyam je chu kan khria thiam ka ko tin thiam lo chan tiang ngai chu ko tin thiam lo chan tiang hun tu khan kha nga chumi ko tin na thiam lo chan tiang theina tur chuan an inpuang ring thom jiam lo wa evidence zong an nei zong te khan an ngei ti khan nem mi te langai ta ni chu wang chuan an lo inpuang ni pon a min dop na sol tu ka inpuang ta mai lo ma le kan ti ni lo an ti dai ko si ve the wang khan ni pui te polo film khuwa inpuang to lo ma le ti lo no lo ho vak kha ti lo tu ani ti kha kan khria ta nga ya dan hi om ve a kan ngai dan le kan du dan hin thiragal vek lo dan te hi om ve chu wang chuan he pui te na ngai to chonga ko tin thiam lo chan tiang huna chuan eng tiang takin nge khrem don ti kha kan lo ngai chang don ani ti chuan in deng ming thanga kum som ni le lal nei ki ma kum som thum pali ron ti ta khoi dam mi nge ti po khria kan ani chi lawa mol thom no da mi ve ve chun ni anin le chin dan te anin chung khat dan te kha an ron tak lang kil kel lawa tuna hian hei highlight to pang chi i a khai khom nang to pin news hi an ron chu ani chuan in thu chiang zo kha ka ron update zel do na thang kha phi chu min ti man to chan chu mi pui ten thu chiang zo kha an kha chak thei tu ka ma se thil ho te ha kan update lo thei si lo wa thu chiang kan kha big si lo kan khret ang kan han update tang han update khan mi pui tan khanin alo ngai om ve thei thrin box sia an duang kha lo ni thrin si lo wa chu wang chuan in khlai te khanin min lo khre thiam kan han be sei ani chu o chuan in kan ron sei zelang update zela kha chu chuan helai hianin deng ming thang hi gop thren katan soidan chuan apa ka zen fa pa nin an soya kum sum ni mi la kan ya helai thala kan ron tar lan hian ni tuwa kan han ngai do ngota chip chiak takin thil kan kha vek big lo chan chu tu na hei news an ron update chawa chu gop phang khanga dikhanin an thu khret ten ron post hi ni ya ten ron ti anin le chin na te po kha hemi thu chua hian an tar lan lo wang khan gop thren kata enge anin le chin na khret ha cha kum ve ti vel khan zo ta chu mi chan na chu kan han en chopa ti khan kan han seram chop khan ya tin a veng mi te pon hi do ni mo ka khia chian tu kan ya sin ti te pa kha an lo om ve ni chu em pon se a thattu te kha a chung nai vai te chu an lo ni ngei maya chu wang chuan an thalak nei ang hei an on post te po hemi hi ni maya nakina chiang zo kin hei aya thu chiang zo kan khia chuan kan ron tak lang don ya a chan chu hei ala sang hu tu ka minute som ni pola liam lova chu wang chuan in hei thum then khada te pe chuan an status na sat ve ne no ten ti a hei an le man lo chong ve vio ni en ting en tha dan ti ve zong te kha chuan kina kan ron tak langa em poni se heng zong hi a to pa chuan kan police te fakila tho me kan police te kan dem na sa kan han ti de boy to kan lung oi lo don na ma se to pa chuan kan police te han tho hega ani yat pathian in na kan tong trai na a chan na te poni boka tin a dong song tu ta ne ko chuan na vio do na apa ka jen fa pa deng thanga han te mi kha deng ming thanga o ani ya lal nei ke mai tu nge ni ti tak kala khabi lo wa
then ka te pe chon kan ina te po kan leng thina chu tiang ti du tu chu ni lo sin mole ti kha ani ve tho ni a chan kha mi puidan kan khachak ta ni chona hin mo chuan tuna thalak an kon tak lang hi deng hing thanga chu ni turin ka nga ya pakhat zo ka hi a thalak o mang hi mi pakhat thalak ning ka khasia he mi bike chunga chuang le I hi mi bes gi tok tum khi mo khi mi pakhat thalak ve ve ning ka khia pakhat zo ka tunge ka kha thalak hi ka la mu mai dawa he kan hak thel tlang ani to chuan in tuna hin chan chin ala top mai lo thiam lo chan tir pun la ni chi lo wa anin puang ta ko ta anan re ranga khang vel khani dona thnoi tam chodon khop mai ang pon ise kan du tok phat teang khami chin bak update kan nei zui ni chuan in kan ron tak lang nga kan dong hai chang zelo ne kan channel khamin lo en sak ve zelo la midang channel ate po ke nya update ma so te pon om lu to kang om phe chu kan khre ve le kan ni pon kan ron ti ve zera ni di kha ka kan soi chip noi pa ni chu o du tok phatang le chuan nei hi no pang zok de ngan ti mai khami na IG lama story le khatiam vel kha ani o ma kan han chianga dini ram din pui kan au duat ka van ngai chi em kan au ka van leina tak chi em an tia heta phe chuan in dini ipa pon a how don lo che ro ho to le hati RIP dini lo ho to I chung kwa I u nau ten kan la thal che sin ti khi khe kon story ve dini lo ho to ko khong takin ka how don lo che I lo hong chuan I nau le I pa I u nau te hi kan lim ngotang I fel em kha na kon tia hemi hi heng ho heng vel hi a story tin an kon da ni ani tak takem pe chu ka khwek to lo ma ko chu hei kan om no rup then khat te hi amol thomi ngei te ho om khom na po ani ve poka chu wang chuanin adik tu ngai ta dang pun ise tikhanin an khata apakha zo ka hi engei lei chin na kala khwe mai ro wa to na tan khri chuan ke na ko danga chu chuan in lo khwe ve to tu ngai in lo khwe thoi don thowa ama ko chu no pang zo hi chu sei tu hana pa ke sen fa pan tia apakha zo ka hi engei lei chin na ton thleng hian kala khachi abik lawa nekina chiang zo in ka on da zel dong ka ti khamo pun ise du tok phatiang in zowain che be ve kule ZPM sokar tan chuan thulawmum takani ka bei cheya ton tuma hian high court a Mizoram sokar an thiam an chang ti hi kan han chiang nge Mizoram State Healthcare Society le Sinat Hospital in remna puanzar tir tum tu SCIC le MNF ukil an lo cham tini buaina bultran na su November ni khat sang ni la somni panga khan Mizoram Universal Healthcare Scheme Max Noya Sokar le Private Hospital te in rem na le chu in rem na Noya Private Hospital pan tu te an na zira Sokar in sum atum sak thei chin detail pricing RTI Act manga ka zo na thukal zelin soi zui lo le mai kan na information petura thutluk na siam tu RTI Act ken ko na konga thunei tu sang ber Information Commission chu Sokar in High Court aking ta hiala Sokar in khinna kara khin telve lo ni po chu katan ai thla thunom veu nge ni hey max kan ti hian damdoin zongzong ati theila wa damdoin ti theina bi ka omta ne bil le theina mun khamo chu house a po han sen sanga tinge damdoin private hospital kan pan langsak tak hinga tinge heng ho te hi in thonjom pui ve lo an ti khan ale lam pang ho khan kanin rem siam na ampom ve thei chat lawa kan ti pui thei lo nin tia tichon an ti pui thei ho ne na anin rem siam na kha mi pui hmuwa pholan ani mo pu je some mi pui hmu pan ni khak lo me thek a fa ve du chu RTI in azota yenga tinge kha ho nen khan anin rem thei bi ka midang ho nen khan in rem thei si lo eng tinge anin rem dan le kha azota ni chu anin rem siam na kha tichon pe thei lo ta